Yes, reka mbasuze kaye nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 11 Mata muri uyu mwaka wa 2025 n'amakuru tugiye kugarukaho ari kuvugwa muri aya masaha. Turaza kwitsa cyangwa kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bisanzwe. Turaza kubabwira ko muri Nyiragongo n'ubundi hakozwe operasiyo ikomeye cyane. Ni operasiyo yo guhiga bukware no kumaraho burundu FDLR zishe aha Nyiragongo. Tayari imibare y'abamaze gufatwa amatekwa twayibazaniye uraza kuyumva muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko ya 23 yateguje ko igiye gukubita ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yabateguje ko igiye kugaba ibitero bikomeye kuri zingabo. Turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kubabwira ko Masisi Nyabyondo wari kare amakuru aturukayo atugeraho kuri aya masaha nuko ibikorwa bikomeye cyangwa se ibikoresho bikomeye bya gisirikare byamaze kumenwa no gukwirakwizwa muri ibi bice. Ibi bikoresho ngo bikaba byazanwe n'abasirikare b'Ububiligi. Turaza kubyinjiramo byose ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo aha Ikarehe. Turababwira ko magingo yangaye urusasu rumeze nabi ni nyuma yuko guhera ku cyumweru kugeza ku munsi w'ejo n'ubundi ahangaha habereye imirwano ikomeye mu bice bitandukanye. Turaza kunyarukirayo rero tubabwire uko magingo yangaya ibintu byifashe. Turaza kandi kubabwira ko General Muhoozi Kainerugaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'Ubugande yamaze gusaba ko hagomba kweguzwa Lieutenant General Ruboya, akaba ari umusirikare hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Icyo nagusaba nukuntiza umwanya hanyuma ugatereka gatebe ugakurikira aya makuru, hanyuma kandi wibuke gukora like ndetse uterekeho na subscribe niba utari wayikora. Mu gihe kandi ukora subscribe wibuke no gukora kure ku kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, hanyuma ubundi tubane muri aya makuru. N'amakuru mu kanya gatoya ngiye kuza tukayinjiramo ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Umukada mu by'imirongo y'urugamba. Tugiye gutangirira rero aya makuru yacu. Birumvikana aya makuru ni munyemerere tuyahere Nyiragongo tubabwire ko habaye operasiyo n'ubundi yo guhiga bukware izi FDLR zigize akaraha kajya he aha muri Nyiragongo. Magingo yangaya ibikoresho byose byamaze kumanurwa. Abarwanyi umutwe 23 yaba abasinepa bose bamanutse. Birumvikana ubwo ni bamudahusha bamaze kumanuka, hanyuma n'abakomando kabuhariwe bijyanye n'urugamba bamanutse. Ikirimo gukorwa aha muri Nyiragongo ni operasiyo ikomeye cyane yo guhiga abikomeye izi FDLR. Magingo yangaya rero muri operasiyo yabaye ahagana mugoroba watambutse kugeza ano masaha ya mu gitondo cyangwa se ya mbere ya saa sita kuri uyu munsi, nuko FDLR zigera kuri 28 zose tayari zamaze kugenda zivumburwa. Zikaba zavumbuwe ahangaha muri Nyiragongo muri operasiyo n'ubundi yabaye. Ikindi kandi nuko bivugwa yuko abamaze kurasirwa ahangaha imirambo iri kubarirwa hagati ya 13 na 14. Ibingibi bikaba byaturutse makuru yagiye atangazwa n'izamaze gufatwa, dore yuko bamwe mu gihe bamaze gufatwa abandi bo bagiye birukanka bakayabangira amaboko
amaboko bakayabangira ingata bakiruka. Hanyuma rero ngo aba bamaze kugenda birukanka nibo bagiye birukankana n'iyi mirambo yamaze kuraswa. Aba rero bamaze gufatwa amateko akaba aribo batanze aya makuru yuko inkomere zabaye nyinshi ndetse n'abitabye Imana ngo magingo ya abakaba ababaye benshi. Amakuru atangazwa n'abavugizi batandukanye muri Alliance Fleuve Congo M23 nuko ngo izi FDLR zigomba guhigwa bukware ndetse bikarangira azimazweho burundu. Ikindi kandi nuko ngo aba barwanyi ba M23 gahunda atari ukurasa izi FDLR ahubwo ari ukubafata zikabazana bakabigisha byaba ngombwa bagafatanyiriza hamwe kurwana uru rugamba rwo kubohoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi rero akaba ari amakuru arimo guturuka ahangaha Nyiragongo, aho magingo yengaya ibikorwa byo guhiga no kuvuga za operasiyo zo guhiga izi FDLR aha muri Nyiragongo zirakomeje, ndetse birumvikana imiriro y'urusasu ikomeje kuvuga ariko nubundi gahunda nuko AFC 23 bamaze kugota ibice bikomeye ndetse binyuranye bikikije iyi Nyiragongo ahagana ku ruhande rwerekera mu baturage kugira ngo bagende basira security y'umutekano w'abaturage ahangaha Nyiragongo. Hanyuma izindi operasiyo zikaba zikomeje indani, harimo gukoreshwa ibikoresho bitandukanye. Indege zirimo gukoreshwa no kuvuga indege ziri hejuru mu kirere zigenda zikabuta cyangwa se zigenda zijimera aho ibirindiro by'izi FDLR biherereye, ubundi bakabarasa, abandi bemeye kumanika amaboko bakabafata bakagenda babatwara n'ubundi aha Igoma kugira ngo bajye guhabwa amasomo nabo bafatanyirize hamwe na AFC 23 kurwanirira usugire n'uburenganzira bw'abanyekongo bose muri rusange. Ikindi kirimo gukoreshwa aha Nyiragongo nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo nuko hamaze gutangira gukoreshwa za mbwa zihiga ibisasu. Izi ngizi rero zirimo gukoreshwa kugira ngo zifashe AFC 23 guhiga izi FDLR ziherereye ahangaha Nyiragongo. Ngibyo rero updates ku makuru y'urugamba ibirimo kubera ahangaha Nyiragongo, ngibyo uko byifashe. Reka noneho ubwo tuvuye Nyiragongo tumanukire Masisi. Kugeza magingo yangaya aha muri teritwari ya Masisi, abarwanyi ba AFC 23 bakomeje kugenda bahiga za wazalendo zihishe mu bice bitandukanye, ndetse kandi bakaba bakomeje kugenda bahiga za FDLR na FDLR na FARDC bakomeje kugenda baturuka mu bice bitandukanye bakaza kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye aha za Masisi. Icyo nakubwira cyo rero nuko operasiyo ndetse n'imikwabo n'ubundi aha Masisi bikomeje, ndetse ikirimo kuvugwa nuko barwanya umutwe wa M23 ndetse bakomeje banerekeza aha muri bice za Nyabyondo, bakaba rero bakomeje kugenda abasira cyangwa se abacunga umutekano ndetse bagenda bakora imikwabo itandukanye mu rwego rwo kugira ngo abaturage batuye muri bice bose bagire amahoro n'umutekano. Ikindi nakubwira nuko muri teritwari ya Warikare amakuru haturuka aravuga yuko FARDC ndetse n'ababirigi bamaze gusuka ibikoresho bikomeye mu bice bitandukanye aha muri Warikare. Akaba ari ibikoresho rero ngo birimo gusukwa n'indege za FARDC. Izi ndege rero ngo zikaba zirimo gusuka ibikoresho bitandukanye bya gisirikare.
ni ibikoresho kandi ngo birimo gusukwa n'Ababiligi, dore yuko Ababiligi ngo nibo barimo kuyobora izi ndege, ndetse kandi mu bikoresho birimo gusukwa ahangaha ngo harimo na drone, byose birimo kugenda biyoborwa n'igisirikare cya FARDC bafatanyije n'abasirikare b'Ababiligi. Ibi rero ngo bikaba bikomeje gutera impungenge n'inkeke, bivuze ko ngo isaha n'isaha n'ubundi ahawarikare n'ubundi hakongera hakaba urugamba rugenda urasa ku birindiro byarwanya umutwe wa M23, dore ko ahawarikare n'ubundi abarwanya umutwe wa M23 bakomeje kugenda baharekura, bamaze kuharekura, ariko n'ubundi mu bice bikikije iyi warikare hakaba hari bimwe mu bice byegeranya n'ibirindiro byarwanya umutwe wa M23. Hakaba rero hari impungenge z'uko ibi birindiro byarwanya ba AFC 23 bishobora kuraswaho, ndetse kandi ngo akaba abaturage bamaze kugwa cyangwa se kugira ubwoba, bivugwa yuko bafite ubwoba bukomeye cyane bw'uko bashobora kuba bagabwaho ibitero mu isaha cyangwa se mu bihe bitandukanye muri ibi bice bya warikare. Abaturage rero bamwe bakaba batangiye kugenda bava mu ngo zabo no mu bice batuyemo bahunga berekeza magingo ya mu bice bigenzurwa n'abarwanya umutwe wa M23. Aho rero ni ibiri kuvugwa muri iyi mirongo y'urugamba, aho ngo abasirikare b'Ububiligi bongeye kugaragara barimo kugenda basuka ibikoresho bitandukanye bya gisirikare muri ibi bice. Twihuse rero ni munyemerere mbabwire yuko M23 yamaze guteguza urugamba rukomeye ku birindiro by'igisirikare cya FARDC, mu gihe ngo abakomeje kugenda bagaragaza kutitwara neza kuri abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no mu birindiro bitandukanye ahanini birimo abaturage. Umutwe wa M23 watanze integuza yuko ugomba gusubira mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuburizamo ibitero zikomeje kugaba ku birindiro by'uyu mutwe wa M23. Kuva mu kwezi gushize no kuvuga ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe muri mwaka wa 2025, M23 yafashe icyemezo cyo gusubiza inyuma ingabo zayo ziva mu mujyi wa Warikare, ndetse uyu mutwe ukaba waruherutse kwigarurira iyi Warikare. Ariko kubijyanye nuko M23 ivuga ko ishaka icyazana amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba baremeye kurekura iki gice cya Warikare, no kuvuga uyu mujyi wa Warikare ku bushake. Akaba ari icyemezo uyu mutwe wafashe mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro y'ubuyobozi bwabo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura amakimbirane yateje intambara ahanini mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikaba ivuga yuko mu gihe yabaye ihagaritse imirwano ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rigizwe na FARDC, FDLR, Maimai ndetse na Wazalendo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi, bo ngo bakomeje kwica agahenge ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Umuvugizi w'uyu mutwe wa AFC 23 yitwa Lawrence Kanyuka mu itangazo yashyize ahagaragara yamaganye kuba ingabo za leta ya Kinshasa zarigaruriye umujyi wa Warikare zikanasahura umujyi nyuma y'uko ngo AFC 23 bari bamaze kuhavana ingabo zabo.
AFC makumyabiri na gatatu kandi yemeje ko ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero byinshi mu duce dutuwe cyane n'abaturage ba civile ndetse no ku birindiro byabo biherereye muri za teritwari za Masisi na Warikare ndetse na teritwari ya Warungu. Ishinja kandi ingabo za leta ya Kongo kuba zikomeje kugaba ibitero byibasira abanyekongo bo mu bwoko bwa abanyamurenge. Akaba ari ibitero M23 ivuga ko birimo icyo izi ngabo za FARDC cyase izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye ahazwi nka Pozero na Biraro mbiri kuwa 8 Mata muri uyu mwaka w'2025. Hakaba kandi ibitero byagabwe ahatuye abaturage hitwa Rugezi hagati itariki ya 8 n'iya 10 Mata muri uyu mwaka, ndetse n'ibitero byagabwe Ikavumu ndagahwera ku wa 10 Mata bigasiga imitungo myinshi y'abaturage yangijwe indi igasahurwa. M23 yavuze ko igishyize imbere gukemura amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mahoro, gusa igashimangira ko umuhate wo kurinda no gukingira abasivile ndetse no guhagarika ikibugarije bakomeje kugenda ari wo umugambi bashyira imbere. Icyakora bavuga yuko mu gihe bo bakomeje gushakira hamwe icyagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zo zikomeje kutabyubahiriza. Akaba ari nayo mpamvu bavuga yuko mu gihe bikomeza cyase byakomeza kugenda gutya, byanze bikunze basezeranya ko bazasubukura imirwano ndetse kandi ngo bakarasa byitanga somo kuri iki gisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Alliance Fleuve Congo M23 bakaba bavuga yuko mu gihe leta ya Kongo ikomeje kugenda ihonyora ibijyanye na gahunda y'ibiganiro ndetse na gahunda yo kuzanira hamwe amahoro abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ibi bitagomba gukomeza kwihanganirwa na M23. Akaba ariyo mpamvu iteguza ko mu gihe bikomeje kugenda gutya mu minsi ya vuba baraza gushoza ibitero bikomeye ku birindiro bitandukanye by'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyiriza hamwe kurwanya uyu mutwe wa M23. Alliance Fleuve Congo M23 nago bigeze basobanura neza aho ibi bitero bitegura kugaba bizagabwa, ariko bavuze yuko nibikomeza gushya igisirikare cya FARDC nabo bari kumwe bakomeza guhonyora ibijyanye no kugarura amahoro ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibitero bya vuba abyo bagomba kubyitegura. Ngibyo rero ibijyanye n'iyi mirwano rwanya umutwe wa 23 bamaze guteguza ku gisirikare cya Kongo FARDC. Ikindi twababwira rero ni mureke tunyarukire muri Karehe hariya muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Sud Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo arwanya umutwe wa 23 baherereye ahangaha Karehe, bivugwa yuko bagabweho ibitero n'igisirikare cya Kongo FARDC nabo bafatanyiriza hamwe kurwanya uyu mutwe wa M23, ndetse bikaba bivugwa yuko mu bitero byagabwe muri ibi bice haba haraje kugaragaramo na bamwe mu barwanyi bo mu gihugu cy'u Burundi bitwa Imbonerakure. M23 rero ikaba yabyutse yariye Karungu, ikaba yabyutse igaba ibitero nanone kuri abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Uyu munsi tuvugana imirwano ikaba yambikanye ku buryo bukomeye cyane.
imirwano yambikanye ku buryo bukomeye cyane, aho abarwanya umutwe wa M23 bamaze kubona umusada w'igisirikare cyaturutse muri Bukavu, ndetse kandi hakaba hari n'undi musada waturutse Higoma, ariko hakaba hari n'undi musada waturutse ku kibuga cy'indege cya Karehe. Ikibuga cy'indege cya Karehe bamwe bakunze kwita ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ahangaha rero magingo yatuvugana hakaba urugamba rwambikanye ndetse rukaba rwabaye isibaniro. Makuru aturuka ahangaha aravuga yuko rwose abarwanya umutwe wa M23 barimo kurwana bisa nko gutanga isomo no gutanga gasopo kuri iki gisirikare cya Kongo, dore ko bakomeje kugenda abivuga ibigwi, bavuga yuko ngo bafashe ibice M23 yari yarigaruriye, nyamara bakibagirwa ko ibi bice ahubwo ari uko abarwanya umutwe wa M23 barimo kugenda bimwe na bimwe babyivanamo mu rwego rwo kugira ngo hubahirizwe ibijyanye n'agahenge ndetse no kugarura amahoro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo yanga rero Karehe urusasu rukaba rumeze nabi, aho M23 irimo kurwana bikomeye cyane n'iki gisirikare cya Kongo FARDC bagiye bayigabaho ibitero. Imirwano rero ikaba yongeye gufata intera iri hejuru, akaba ari imirwano yongeye gufata indi sura, ikaba ari imirwano kandi yahereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Magingo yanga tuvugana urugamba rukaba rukomeje kwambikana. Ngibyo rero uko byifashe aha muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ni munyemerere makuru ya diplomasi na politike, noneho twerekeze mu bijyanye na politike ndetse na diplomasi hagati y'igihugu cy'Ubugande ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara iratutumba hagati y'ibi bihugu byombi biturutse ahanini ku makuru cyangwa se ku magambo arimo kugenda atangazwa mu generali bayoboye ingabo muri ibi bihugu byombi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yitwa General Muhoozi Kainerugaba yongeye gutangaza ko ashaka Lieutenant General John Ruboya uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru yirukanwa ku mirimo ye. Ibi ngibi akaba ari ibintu uyu mugabo yatangaje adafite ubwoba n'ubu na bukeya, adafite ndetse n'imbeho, akaba ari ibintu kandi yongeye gutangaza ku nshuro ye ya kabiri. Abagabo ba generali mu by'ukuri barapfa iki? Mu by'ukuri niki kirimo gutuma aba bagabo bashyamirana? Mu by'ukuri reka ibi nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Uyu generali usanzwe ari n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni wa Uganda yongeye kuvuga mu magambo ye ko uyu John, ni ukuvuga Lieutenant General John Ruboya wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakwirukanwa, bikaba ngo biri mu bintu bitatu yifuza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye General Muhoozi yagize ati, ndashaka ibintu bitatu byonyine kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikintu cya mbere, muhagarike kwica abantu banjye Abahima n'Abatutsi. Icyo ni ikintu cya mbere General Muhoozi yamaze gusaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Tshisekedi. Ikintu cya kabiri uyu mugabo yasabye, yagize ati, muvaneho guverineri w'umurozi cyangwa se w'uburozi wa Ituri witwa Ruboya. Ni amagambo akomeye cyane avuga ati, muvaneho guverineri w'uburozi wa Ituri witwa Ruboya. Ikindi kintu cya gatatu General Muhoozi yasabye nuko yasabye ko abanyekongo bishyura
Uganda ku bwa ambasaderi cyangwa se ku bwa ambasade yayo y'i Kinshasa yatwitswe. Ibintu byakomeye abantu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ndagira ngo mbabwire ko ibintu byakomeye. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, mu bintu yasabye leta ya Tshisekedi, yagize ati mwishyure ibintu bijyanye na ambasade yacu aho ngaho i Kinshasa yatwitswe. Ibi bikaba byarabaye ubwo umujyi wa Goma wafatwaga. Abanyekongo rwose bagize gutya mu burakari bukomeye cyane, birara muri za ambasade zitandukanye, baratwika, barasahura, barasenya ibirahure, baramenagura. General Muhoozi Kainerugaba usanzwe n'ubundi atagira indimi, usanzwe n'ubundi atavugirwamo, akaba yeruye akavuga ati ndashaka yuko leta ya Kongo yishyura leta ya Uganda ibijyanye n'ibyangijwe kuri ambasade ya Uganda iherereye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore yuko ngo iyi ambasade iri mu zibasiwe ndetse igatwikwa bikomeye cyane. General Muhoozi rero ibi akaba abigarutseho nyuma yuko amaze iminsi arebana ayingwe na Lieutenant General Ruboya, akaba amushinza kuba yarakunze kwitambika ibikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ingabo za Uganda zimaze igihe zifatanyamo n'iza Kongo Kinshasa. Ikindi kandi uyu Muhoozi ashinja uyu mugabo, aramushinja kuba ari we muyobozi w'umutwe wa Codeco umaze igihe ukorera ubwicanyi bw'indengakamere abanyekongo bo mu bwoko bw'abahema. Ibintu rero bikaba byakomeye. Amaherezo abarebera hafi ibijyanye na politike na diplomasi hanini cyangwa se byibanda kuri ibi bihugu, bakaba bavuga ko Ubugande na leta ya Kongo bishobora kurambika imirambararo isasu rikavuza ubuhuha hagati y'ibi bihugu byombi. Mu minsi ishize kandi General Muhoozi Kainerugaba yateguje uriya mugenzi we wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Lieutenant General Ruboya, ko azamuta muri yombi. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba bibi cyane hagati ya Lieutenant General Ruboya ndetse na General Muhoozi Kainerugaba w'igisirikare cya Uganda, nyuma yuko amuteguje yuko azamufata akamufunga ndetse n'imiryango ye. Ubu ngubu noneho akaba yavuze yuko ari umurozi ndetse agomba kwirukanwa ku buyobozi bwo kuba guverineri ya Ituri cyangwa se guverineri wa Ituri, aho yavuze yuko ari umurozi. Ibintu bikaba byakomeye. Ndagira ngo nkubwire yuko nyuma yuko Muhoozi Kainerugaba asohoye iri tegeko kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarebera hafi rwose bakaba bavuga yuko ibi bihugu bishobora kwisanga mu mirwano. Ibintu byakomeye cyane. Ngibyo rero ngayo amakuru twagarukagaho kuri aya masaha mu bijyanye na politike na diplomasi. Ngibyo uko byari byifashe. Mbashimire cyane mwe mubana natwe hano ku Ibendera TV. Nizera ko mukomeza kugubwa neza, nizera ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza, cyane cyane mwe mudukurikira ubudasiba, inshuti zacu duhuriye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, abadukurikira muherereye Kayonza, abadukurikira muherereye Karongi, mwese mu turere muherereyemo ndabashimira cyane. Ntago twavuga urukundo tubakunda ngo tururangize, ariko turabashimira cyane. Nako kandi dushimira abaherereye mu bihugu bitandukanye, yaba ibyo muri Afurika ndetse no hirya kure ya Afurika. Mwese twizere ko mumeze neza. Mwese rero tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Ubundi dusubire mu makuru yacu hano ku Ibendera TV mu bihe bitandukanye. Mwirirweho, umugira amahoro n'amahirwe kandi mugubwe neza.